Ka knockout football tournament kabala peniyad da ka Umrang Sports and Cultural Club ya kabala penlong hamadan Umrang Nongba Ribhoi District hakane ka tournament lai kun final hapadeng ka Germanai Sports Club persya ya ka Korstep Sports Club. Hakane ka program lawan penhap perdai kane ka tournament kumukong sandau samla toning lapang ubedai pej dekmi ki kampule puti jong ka seng KSU Ribhoi District Unit lambat ki dukhat ka seng usamla John Lingdo usamla Shembor Martin pat usamla Batskem Ksiar layadon ringkat lang orang bak senong ke senong Umrang Nongba ubak Bestukan Timung, orang bak senong jong ke Injal A ubak David Ramde, orang bak senong jong ke senong Jeren ubak Boniface Ramde, Presiden ke senjuk irang bak senong ke Raj Nongtlu ubak Matthews Leus Im. Hakane ke tournament layok rak 6 ladu lingba ka tie breaker da ke Korstep Sports Club da ke song pisa ka bakhatsan hajar tingka ringkat ke trofi. Bat ka namba R layok rak da ke Germanai Sports Club da kasong pisa ka bashpeu hajar tingka ringkat ke trofi. Haba ai jingkren na kaliang usamla toning lapang ul ai mensim ya ke kenhun ka bala yora 6 ladu bakim dei ban sarong lanek ban kleu badi ka kenhun ka baremru ulakit bokit riang ban kim dei bandu jingkermen ul ai kuble ya baro artli ki kenhun ya ka jingale kai jongki ka balala shisha ban pen birnya ya baro ki pajpa nong pej saudong kamadan na kaliang ka seng ula no ru ya ka jingerap shaki kun samla ki bala peniyat ya ka ne ka tournament da ka song pisa ka bahadu shpeu hajar tingka shushu habaya dei ber ka jingtmu jong ka ne ka tournament ka long ban kentiu ban ban bahas syuk ya kamadan ya lekai na kadau ka jing khoru khoram jong ka te kamadan ban penyo leng ba ka jing ram na ki skim sorkar ban kentiu syuk ba ki samla ya lekai kin yo ya kamadan ka babit ka babiang ba kin yo ban kentiu ya la ki sap ki phong jong ki kun samla jong ka te ka snong. Lagi kagak. Kelaba ini kelaban pendap na ikan berdangsa. Kajing yero, bar kajing kubli ke kerpang nam ta kini ki atli ki tim, kiba lapan isisya, ya kasap lekai ke congki, ya ke teamwork ke disiplin. Bat kibala laksa ban penpengia yangi iwe pa iwe kibron saudong jong kene kamadan kumbang itip hagajing ilek kidon bet kinong job bat ke kidon ru kinong rem ngaso ban ai jing kublei ke bakar pang sya ka Korstep Football Club kabalong kaladu ha kene ka knockout football tournament kabala pelong da ka Umrang ba Sport and Culture Club association ngasul ai kublei ya ka Germanai Football Club kapelawan ha kerdan kabaar kumbagi tip kumbal ongru ba jingele kindan be kinong job ba kindan be kinong ram to ba kinong job kinomlong ki basarung lane ki ba kenleu bat ka tim ka beramru kanong dun kremen la kan susi Henry kadi beratistom nagapor sa kapor. Tenagali jungan mendon sibun gentin hagan nagapor ngase ban khot ia i presiden jongka Umrang Nongba Sport and Culture Association bonsim ya ini i envelope harangkat iji rap iberit sepuluh jatengka kum sibenta bani aim sim bar bade kasan lang na benta ki jinglit usap jongka ne ka tournament hagan nagapor ngase ban khot ia i presiden jongka club an bonsim ini envelope berit